Oriyo muno mulori muherwa owenga ngara ya Western Nyota TV no busanga fubwange okurera abana befwe kurula mumbo ya Kenya kuriya no kula nambara mahwaka usangare omwami umuhana wefwe Jombe sabe harugore mbara kainaka lakini kuriya no ringala mbwe lukendo lwe mahwako kuimba lwachaka lulene sina simu besanga risubiraria lyo kuchirisia amahwa ako kuimba kumera nese Priska Chuki ambi speed ni usangaro wangu ambi Waliomna mani bora sabalori meraka Amerika nje na mkungwa Gladys Fair mwene ndibulwa Kakamega orinanes clan name yoni langa Kakamega endo mtsoso mtsoso village yone village yanje sabu location ila ngongwe Shibeye village yanje ila ngongwa mbo Ebuhana Chifu no ribwara MCO anje ni Omkambi Titus yeah no Omkambi ni yeah ambia bilucho loreo oriomno harano kumuloriro kulola mugore mbwe Gladys wina Gladys sie ndibulwa Buhangaria ndayanzo omwami ya endo mwimbi wotsi nimbo tsiritsomenya saye olyo yeah ne chinyimbo chine chinotushabanya saye orumwimbi ile kusambwe no kuringala Gladys tutaka machai kukao babao sengeo bosi na bembe Matai kanje sana bali muna wakambi yeah okay yeah papa wanje yalingo mkambi lakini ni marehemu alafu handi senja wanje yes handi yalingo mkambi handi ni marehemu kala handi msiani wanga kukaya lo mkambi handi ni marehemu kala lakini lano senda chama huimba na befsi banje bambona ndo chama zokuchako huimba neshira hana hatititi ndanda chaga zo kubona nukuti mukanisa injamire zo kuimba neshira shenda natushoge imberi yana jase senzie ndimba ho imberi manda chama zo kuimba neshiri mwana mtiti yeah na haruke nilo kuimba la chakla gwe na ono siri mwana mtiti lo chakla za wene yana shiri mwana mtiti Sunday school orimo Sunday school ndi muziki ya kuimba lemba kabisa na liko conductor yeah baba mama assembly o Sunday school lemba ho handi youth leader letrenda ho handi omkambi wo shirika wingo yeah orinende nini ngala history yao irisao haro kule elolo kendo loro chaka kuimba lori yeah haro oyele mbolo ndachaka kuimba na shiro nditi nja mendio lano shecheza sana na nja mo kuimba ndajuho muteshere kabisa ndeza nendwa la kabisa kata noti mwere yefiri yana urabalanga muharifwa ndeza mpaka bangu ni hahera muharifwa babo nene habari ndalala sana ishida yalisi bulwale uno shwara la hanga mshipimota yeah lakini unakuwa ndanda chamo kuimba na befsi banje baliba usebeli bukama beza nibangurura za radio nende tape ndauri sinjeta tinyimbo tenya site no nyimbo tenya site no siesi ndimba yeah wale mulalo kwanza wa inyerina ulimbo nanje la kwanza haini mwaka kono yeah mwaka kono wa inyachinga sasa nende tinyimbo 11 kwa YouTube Chozi wa ile mwaka kuno. Ya ngawo tanga site bunore kiresi hana yone waja ngasa tinge mbonu waja ni waja. Okay. Na chako hoewa tinyimbo 205. Nano ndaandika ngazani mbiha. Le wanda yaandika ni mbiha. Nene kuandika ngori. No marolo rano luchi ama lano isie. Le khore la le khomteshere lano mumunji wanje kata ndabula ndakhala hango imyaka chibene hasoma ngata kala chibene ndemusu chitenda le khomteshere ndachenda homsibitali olwarishula le hangata lano yatu habundu mama yangu ra radio and step Esenda tonga za munzo mama ni watia kusamula mukunda na senda ya za yuri sinjeta tinyimbo ndimba.
lana sio huewa tinyimbo tachakanga lo mwimbi ya malango huimba sana sana kama Rose Mera Atieno hata chamo limbo la Mera Atieno olulio ninaishi kwa sababu bas wema wako lana wando osbarula ngana sobera na lo mutashireni aka chibirine lusine hatita school da nendo gamunzo ni tebuli ndimba nenja kusaya nenja kusaya ndizohura zolungo lunzitsara nenja kuhimbo limbolia yeah Echini bacha sita Masai una moja chini no sai nenja kusaya ne ura limbo kata sente kwa halanga no na bana ifuna bare ba udisi si ura limbo sauti mbango limbo nenja kuhimbo limbo ne de tune ya ne ne alambo rasi shi uranga ta na simpora si uranga lano mbungi tsinyimbo tsianje tsitsanga tsiriwa Arahocha no chi nia no huru ori no andika no huru no andika nende mwana yefu kama limbo banje ro horange kubuga ngawa ro nende mwana yefu nemora bukulo limbo no wandichai lano ndemba ngane ya andikiranga ndemba ngane ya andichara ne hari tune ona nyolori vika bieni mama lano luitanga tashinga lenje akaza kusaya namna hii ne uro limbo luita moyo nenda ende sauti limbo lumjinderanga na hande ura mahuwa kene ninja kato limbo yeah ulimbo la kwanza limbo lanje la kwanza ni Yambonia yes Oscar langa mbe Yambonia isi koloko beranda luala sana ndachako huwa mutashiri ndi mu class 4 nendu ala sana lola mu class 6 ne khaya ka dortir school di khala ingo miaka chilene le nusu hande khone ka half school la mashachira ndimbo no toto Yesu Yambonia esenda luala sana no tie bukura le angeli msibitali bukura oje Kakamega mera kanja kaliyo nuite shisum msibitali ngonyola yo nuite Kakamega no nyolao lano ndaluala sana mpaka lano kata abantu bawura after timbungu ayerere bapaba walambu Gladys na ufire kata abantu bero hanga balala betsanga ufire nuina ni Gladys kali nako kachera ndimbo lwimbombu Yambonia abantu abanje shibamanyanga ndahawoneta kali chijira yola bundu dalwana ndatonga zasinda lambera ne bado bike ukore shida sina sibulwa shibamanyanga shida ta ndachenda ngamsitali ukura bambora matsai na kwa matiti tumore le bambora tika Kakamega lenza Kakamega lendulayo lano hande babola shikara matsai ta khapima kwa nefediefu ni babola le tsifiko le mbole Kakamega ni bambora no tihu Ishisumu Fernande daktari abahongo abamanyisiye lenje ishisumu na hande bambora shikara matsaita shikari tifikota ni thyroid olola lano ndamala Nyasaye yamala Yambonia chijira na to ha bundu ngatanikalo la ha bateba inyum hana ifiko bandemo la watu ka point yo madara hana daktari na kana tifotro blai khuza Nairobi ana thyroid khoro mwana Nairobi khuze Nairobi hospital vete ba re khanda no ayenje khanda hola daktari o mwana hana bola ani ndazunguka mpaka ndola bundu naembola lane ndakharanya sai karubona waweja muriye ubona kwaro kuriye ohona kwanje lano isiye Nyasaye na Wambonia ta chijira ndazunguka ngazina mna hii kaliki tana utiyane babola na matsai ni babola nze metema matsai li khola matsai kala shikara matsai ta lano yola bundu yuswanje bakusebuli shintu chibale nashyo lano sisi ndamala lembola yuswanje sasa reshe chijira bana befande bana benyo soma benyo holia lano sumle mare buli shintu mungo ne omwana wambe ndi mwana wa hatara ona ko kachira ndimbo nombu Yambonia mada ruri Yambonia toto yosi Yambonia chodola bundu mwana wefu ndalwa la ganda menyo ngese mlala ne hawola ngata ne njeranga ta mada ruri ikora sio mimboni
Yeah. Remember kusema lwimbo. Okay. Nemba yambonya omwami wanje yambonya omwami Yesu yambonya isye yambonya omwami wanje yambonya omwami Yesu yambonya mubulware omwami wanje yambonya muburimbe omwami Yesu yambonya isye yambonya omwami wanje yambonya omwami Yesu yambonya. Oh, okay. Ne nuchikoroemba haro lembo nukule waluini wameluini di video da. Yeah. Ne nuchikoro ina lembo kama lo yambonya mbaro wabo lemba amon wabo la karama huaka akadira kabisa umabwa akao eskera no ina lwimbolo. Nikarambo oini sio lwimbo lamba bandu bariya bali urekeresi yangia mundu abata paka risle in the spirit. Wala mundu kabisa limudire. Eyo kama mwimbi sina sono gura. Aba sina siendelanga mumakesika no la sindu kameso. Olimbo inisie luembere ata mukanisa. No lemba bandu baruhimbira olimbo luno lubadire kabisa. Ewe kama o inisio luimbo sina sono gura. Ewe usanga afu kabisa. Shikira shingalende olimbo luno yambonelo na. Amu hunendo mulwale mukanisa muri ya undalo alanga. Yes na uradu lumugusa kandi sese kutranya sayo riyo. Yeah. No homo warambo ndema hobeji siombu kata nolo mulwale anahonia. Yeah. Olimbo lwa kubiri langondo. Limbo lwanje lwa habiri umulonji. Yeah. Bado noluluya. Nolwanje handi. Wemba mluluya. Noluluya. Yeah. Kuchia wangu. Onde video. Sawa hangu emba kukurere hono. Luno lano ndemba okubolera abantu bose mubamine mbomulonji na unyala byose. Shijara isenda zunguka mtisibitali. Lakini Yesu na wambonia. None ndo mulonji sho haenda makuba Costa. Shingaleva wole sinale kungo munzu. Esimbe bali minje shindaba ya hotaka noreba abantu befubale byo muhangane babora mwameshi yaba yata. Betangani babola harifua harimo. Harafua. Lano munzu mulia beulira tolimbo la mera tena ninaishi kwa sababu yako. Yesu. Holano damare ndimbo limbo bomulonji uwo ali moyo. Kata abantu bakulanga bari namba noli kushida iriye. Omanyetsa bomulonji uwo ali moyo. Mani yemba kolimbo. Yeah, limba ngari nangwa. Isye ndo manya omulonji wanje ali moyo alala nendo muonia. Bari moyo isye ndo manya omulonji wanje ali moyo alala nendo muonia. Bari moyo lere hubolera omulonji uwo ali moyo alala nendo muonia. Bari moyo so ni omulonji uwo bari moyo. Shida shohaenda ta mujuo bari moyo. Kana notonga wenyene shingilese ndatonga ngasiyenye munzu bafunjire mwo. Omulonji wanje yali moyo. Aro hamboro wa heba chimbo 11. Eche lulu ya nchinga. Eche lulu ya ni si chatrano. Yeah. Eche semaro ina video. Lala shinda ine video tanda la hotza ni this picture. Lakini tsinde tsino chine chirinde video. Yeah. Na harani bekisamwe chirano ni chiluluya and then sasa bani chelo Swahili. Swahili ndio lisongo handiluma. Chine tusomaro ina video. Yeah. Honende video tuli sungu tiriri. Alafu hanende tuli Swahili. Chinyi beto chose ini sema kuno mwaka. Nende corona unawa hiyo hiyo. Lana ndo saya sana. Tinyuko sino manyira nda yebwa. Enda to tinyinji. Lana ndo panga nya saya ndio na watu mba kutari ngondo. Neti yinyi nyanga. Omanya bembi bangi barinde madini kichi kama ngondo. Lakini wai nyati nyango 11 mwaka mulala. Eyo kisambo epanga vile ina mangonde yo. Dabi hanga nyo la kota 10 nembo nya saya 10 aje ino. Ebi halu mbona.
Harachi nyimbo cho siku 11 icho oini siku loko vera mani kao mangondo kao mwe. Lana ya Amako mundo kuonyere mbwe. Maundi musahulu wanje ta. Ne onda ndabora ta ne nyanga ndinde ne nyanga ndihego shilingi yanje na umbi haraho. Ya. Nduche farengila mwahono ebeke sia mbwe. Ndio musahulu uda. Ya, ndio musahulu. Ya. Harano mama jori ama onya kuimba kwao alala nende milimo kindi kama nyimbo ni milimo kindi kando ndo kuimba da. Lano ya. Esi ndimbanga handi ndachamo bulimi nende biashara. Hola biashara ndogo ndogo ndio bulimi. Ne harano bintu bino byose kunko bikole usirisiyori. Ni rahisi. Ya. Lano kulo kuimba nje kuimba ni nyanga indi lano handi nembanga programu. Dala bola uniliwi kino lyose. Dala baza kusinyimbo tsianje horiva isa nenda kuimba nenda tsiandi kortselomba. Nembola liwikiri no. La nye biashara yanje bino engere ndacha mabuyi hatingo ho nekusia hamawiyu. Ya. Handacha mukoteshe ho ngunda nera agahotifwa nekusia. Kusia. Kono ile mamilai. Ebe kusamba hara bino byose ora akachifua ukoteshe ngunda byose birasende echo sirisia ko. Harano lana mbola mbune next time kama mwezi kuchaka kuno na nyine ngo hinyo mbumbu. Sasa ndalabora mfunga tsingo khotsera rango mwezi kuno ndaya hu 10 ne 10 kandika nambi hakulimba. Kuba lya bembi abembere chinyimbo cha bamanyere bachino ni chirula rwani chicho kundira kabisa lakini babula ho habiashara handi babula ho milimo kindi ke babula kusirisia ukuyina chinyimbo ne sina sona mpaka weho nenda handi ho kuitirira ho ya chanyela kuyinga lwimbo kama etsanje tsuno kunde tsinda inga tsitsa bwangu yo mtindi lano no blay no lo nende shindi sho kuitirira ho at least onyala kutira hoyo lano shola shingana sie tingo ho tsanje tsuno ni tsarera ne manya ne hanyola na wimbi no tawe tingo ho tselandera ho ne faida ndio na wale wimbi siburera we faida usi khalwa funya hona chingo he handi sikona hona atingo hoyi abantu bantu babula bari kuimba kubula we faida ngoro bambe amachibo kaona kare lana sema jibu kanje kuimba huma mfaida tahenya na vole ndio ta chichira henja ate nende miezi charano lakini ndarajianga honyala huma faida lakini handi ibula hena ya neshipawa henya saya yamba karandimba yono barikiwa ni uravlei ne saya saya ni handi bulimi wanje uno mhola shina butsiririsia lakini muhani glad sasa ndi mulango wangu mchimwimbo mchikanisa nena kulanga sana kura kabisa la kukachiranga no mulayo bero nende shindi sho kwitirira ne bakulanga mana bakulehesh haya lo charara no kala hamtsingo ho ne bwenga zera ho libuyo lano shingana siara ka ho tifwa na nenga hana tifwa no wenga dala ho lihubi ile ho shirenya le ho shendia ya kabisa ne haramadi nyisina ko birire mulkero lo kuimba sasa ana madini kalikuwa ni omdanya la khulanga la khulanga undo laifea lakini lano kabida tawi kasea khole shina otire alafu nende abanda amadini kandi abantu bandi baloza sabachakira khulala mbuliwe wimbanga ndi bachako khunyika watire mbwimbi lana mkhota chirike alala lakini nasi lokubera no mulango abebisabanje bamba chaka neshiro mwana mtititi nemboranya sayeta zemera ngori mwimbi manyere mbwe ngula bembi bose abantu banapatikana mu Salo Sifesa Kenya kurinde shirika riri kubukulanga abembi ama eri kubukula kinyembo chemwe ni chimano chimbwa balanga mu Lusungu bari royalties the Bollywood Copyright Society of Kenya ngori bembe uriyala naho ama endi nda register mu copyright Kenya copyright handi na register mu MSK bari kusirisia mama kababola bari banahola ama kumwimbi uriya ochakisi onamugora mbono bulesina buri obo register nende shirike
lano eshiro khulolo bulayiga wotawe ingawaje ndateta mu office banzi nosia nirambola mbone register nabo no bulayi banyala khula imberi onende target ibanyala khula bakhala simbo target yakhatse bulayi khoba ngumbukaho lakini acha konyo lako hano eshiri mara muri mudundo mara pana muri ina eshiri kyo sira bakule nyimbo jana wose bakaya babukule bakaya no se fukiriza eshiri talano le baba mpa home TV wa home radio wana bawulirisia ho yana kwenja ko nyola heshino lakini khula isanga shira nyola heshino shoshosa haroni machuo sina korona ko myaka kliniki chawe Esa sana nyasa yanze merre ende unyanda kuchenda mshalo shoes ndimba nengambira manye kuimba no kukandira muhanda abantu hando nyelo honi moyo kwa kutebanga sasa esema tumaini kanje ni nyasa yambe setingufu nenda amani nende obwimpu bwanje bwobulayi nekuri mundo ryo kuringala kama role model na ryo kurekeresa ngesai ko ryo kuringala kama role model da kuimba abe mwimbi kamebe nesina siona mbora lenya mbora mo kuimba no kulayi bora ye kase manasu renya sai asai ni epanga shikira shingana isie ndachaka okuimba hai lakini ndahamalande mika 20 hoyini yeglana no la hamkula holwa hoye snari yaonana ndetsimbo tsite shaka fomo yota amine nyanga indi yesi ya haini bora abinende bibi nende umoyo ko share nenda bashabo nende umoyo kunyala kushirikiana umanye shida nyingi yabantu no hololambu embesi yenyene naomba mbu etianje tsona sene ineta sienyene tawe nendo haba mawaidha bihabe chukura mbaho bicha ne banasiasa bangi barutumira bembi kubatungira chinyembo bichukura wala angwa wanafikira kutungira mwanasiasa bembi nana yao shinyala kumanyata unless nyasaye yambe shikira mbunji enyala kuchako saya nombe enyala kukona nelora nditse Gladys politician nyechere ngara kuora Gladys million ndio nini siro lwimbo lano ndino majibu si yemera saya yampese tingofu mana handi nyasaya yambe shitira nyimbo zenye sino tiosi isa indenya kukona kama kunendo lwimbo londema mlusungu the Lord ndalora mbenzire hudo okukamba abundu nende humadhi bao nende mbango lwimbo lwena lwimbo olo lwimbo nilolo so sawa lwimbo the Lord is here, the Lord is here, the Lord is here calling for you. The Lord is here, the Lord is here, the Lord is here calling for you. Come and get salvation, come and get salvation, come and get salvation, the Lord is here. Olwenu lienda lora mbenzile huduma upande wa miasi manende humadhi bao ndimbanga nenanga awandi mberi beche yeah hana politician ni echa olwimbo hana recha dunia unga kuona kasende nyasare ni ambesa la politician ndimba onemba yeah niambo ni yanga kuberesa lwimbo na kolas unatunga samwe ni bana ngashanyala mbani kanje ishira kunyala haidota harano ejilo mikhalauta nende ikala mbenja kala mbendunganga fulani areke kusa Gladys eor kama vembi badi baliaba nibechukambe harano gospel lwando lo gospel ama chimbo chisiza no gochana mwa miluyari nasende chijuduye onafunya mu secular ai no butinyo sana hano kanende munjira yenyoraga mutsimbo yeah shitasi mbunji elinya kunyola nesayanga aundo nyala kunyola mbu kubere mukanisa ni mama ashugie nende shida fulani nende tsoba munzone ura resa yo mama ulia nenja ko saya
Leli tso saela ne sairanga mama bile mulwalo nge nyasaye mohonye. Leli tso khumala. Ditso hore sauti dimba lwimbo ne haro be bi bala abarhanga kuimba chimbo chisinzo mwami ndio pesa mwami liyari nibingira kuimba sekula ewe maparo kao parori bikwani sibwe lama wele ya yani alure sa kuimba sa chimbo chiria cha worship na yega ndombolo ya Yesu ameindombolo ameingia yengiro kuchimbo kama hicho ewe kama muimbi wa gospel no asiachire kuongera kamera makosina kwenye lobora pembe kama lano siaina ya shenyala humu kula makoso nomba endole chicha shenyala kubana imanyire shichire chifune shichire na akaluha ili atawe chichiro nyala kumyola undi akaluha hii shichira atereze ubokofu ujakiro akaluha inyuma nomba awundu luti eyishindishiyo kuyomba hoisi hulwanje dolanga tanemba tia gospel nyasaye ya honya tamana endono aya mano ngokuli mutolo Swahili wa habola luluye wabula lusumu ibe ngolo Swahili Swahili uloherere Swahili ndemba tinyimbo ndimondo tinyimbo titaru tu Swahili ulimbo loranga Lubolambo na kushukuru. Nakushukuru. Ndio. Mali limbe. Nakushukuru Baba, mali umenitoa, ni mbali. Nakushukuru Baba, mali umenitoa, ni mbali. Umenitoa kwa magonjwa, umenitoa kwa ajali, umenitoa kwa uchawi, umenitoa kwa usharati, umenitoa. Nakushukuru Baba, mali umenitoa, ni mbali. Oh, okay. Shikira nyasaye yainye yale. Arachini mbocha tunachose ni ushuhuda ula Mungu wa biramu. Ni ushuhuda ula Mungu wa biramu. Lakini hornende lundi kama Luswahili wa mbele yangu na lona niloimberi wenzisanga nyasaye yanzimere. Hebu kwembe. Nilimbanga mbele yangu kuna milima, mbele yangu kuna mabonde, niwezeshe Bwana niepuke, niwezeshe Bwana nipite. Osanga yeshi yebocheo Lana lele isayo mbinderi wanje isayo yinge mmalware ndaha mukopero nimemshukuru sasa mbele yangu aniongoze hairo huncherata Gladys nukura marisia baroba mbabira bomanya hano kaba kwa biramo ne baroba ndata mari utukwa stamba ya mkai bamaro kingula mama marisia bosindaka njonga reka bidonge bibiri ola manu ya bantu kama mula mubwabwe bantu besisiani bantu baraga bantu bari youth aid bantu basisimbuha obula mubero budinyo kabisa ne bari karona mo musikunyala amako kwa kamarisia nobula wale bantu kama lano ndisiba borra babuha omanyiro nolo mubuha mahoba na manji lakini hoba lihongo no kutira mwana omanye nyasaye babe unyala kuchenda nende nyasaye na kuongoza shichira omanyire mubaraka bunona mubonyele onyola injira iyo nobahanda kusire mu injira iyo sasa mpango cha nyasaye akupangira niwenya cyobulai no kumusubira muye manocha ko kuchenda nayo no shiro maraka namnayi omanyo bulam dotobe bwabere utinyo no haba munyasaye tawo nyola wahatya mahuwa kandi akahakwani heta lakini no banende nyasaye no saba nende Roho Mtakatifu na kuongoza umundu lo nyokulola kunyolali wa YouTube account ya Facebook Twitter malafu namba yesi esi mwene inga lembara mochake nangwa Gladys Fair ho ende ku YouTube nende ku Facebook
Notia ku YouTube no yenga Gladys Fair no ndola nende ku Facebook Gladys Fair ni ondola ho. Yeah. Ama hoko kamarisi ya kumulori ama fans ba wale sai. Ana muri risiwanje porio mno sana ko muri risanyangino ndaba chama mwesi ne eshe basaba mbu mtie ku YouTube subscribe yosinyimo tianje kandi mlike mnyala kato hungu ameenda hu mumbora ho mwana ifano yembo vi ano ikaseho ano ashina shwashi no later wo shinaho bulai mtia ho mana mungu ameenda ho ne ulai sana yasaya benenywe muriomna Oriomno mloro muherwa owenga ngarra ya Western Nyota TV nalanga nende Gladys Fair oburula mumbeka ya Kakamega speak Islam mbo sangaro mwami umera nesi Priska Chuki nalanda yori na piu stanga usi Western Nyota TV evindu vichenjanga ano niyo